Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni mbukeli. Cela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele kamathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So ngizoqala ke la ngendaba ke thinta ukhulekani naye ke uSiphamandla. Kushube kakhulu ke kuleli viki so lapha kumathiza baveza ukuthi ke ukhulekani ngeke zehleke esihlalweni uzogoloza uzozibeka njengomkhululi webandla ke lamaJudiya. Babeke sebeveza ukuthi ke umkhandlu wamaJudiya nawo kuzohlukana kabili ekutheni ubani okumele ke beumholi webandla lamaJudiya phakathi kwakhulekani naye ke uSiphamandla. Baveza ukuthi ke ukhulekani uzophinda ke futhi ehlangane nomkhandlu webandla lamaJudiya andike uzocela ukuthi ke umkhandlu umseke kulesikhathi ke sinzima abhekene naso. Babeke sebeveza ukuthi ke ukudelela kwakhe ukhulekani kuzokhuphukela makuhamba isikhathi. UDifa uzobe engahambisani nalokho kuzobe kwenziwa ukhulekani. Babeke sebeveza ukuthi ke ukhulekani uzobeke semxosha uDifa lapha kumkhandlu. Baphinde baveza ukuthi ke uNomkhosi benoMabusi bazobeke bengazwani ngenxa ke yalento eyenzakalayo kubayeni babo. uMabusi ke uzobe sola yena kuNomkhosi ngakho konke ke lokho kwenzakalayo. Babeke sebeveza ukuthi ke uSiphamandla uzoba ke neqhinga elizosiza ukuthi ke bekhone ukulungisa izinto benomfowabo ukhulekani. Kanti ke futhi nomkhandlu uzocela ukukhulekani ukuthi ke enze okulungile. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza baveza ukuthi ke uNdlovu naye kuzothola ke ithuba ukuthi ke uzixolisela lapha so that ezokhona ukubuyela kumkhandlu webandla ke lamaJudiya. Aphela lapha ke mbukela amathiza kuleli viki ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi ulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.